kwa shangwe. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah.
kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi
Thank you, Father. Thank you, King of Glory. We worship you and we believe in you. We trust and we have enough belief that God, you are going to touch our hearts. Touch everyone's heart today. Watumie tu, wabariki, uwawezeshe, uwafanikishe. Watoto wako wamekuja maana wanahitaji msaada wa kukombolewa. Wana wa Israeli walikuwa kwenye utumwa wa miaka 400. Walikuwa naabudu ng'ombe, walikuwa naabudu nyoka, walikuwa naabudu sanamu. Hawa watoto wako hawajaabudu hizo vitu zote. Na kuomba tu vile uliusikia msamaha na ukawa na msamaha kwa wale wa Israeli, wahurumie watoto hao. Nihurumie pia ukiwahurumia. Nikumbuke utakapokuwa na wakumbuka. Wakumbuke kwenye familia zao, kwenye kazi zao na kwenye huduma zao. Touch them. In Jesus' name we pray. Amen. May God bless you. You may be seated. Hey, praise team. Jipigieni tu makofi. Yes. You are really becoming wonderful and wonderful every other moment. I'm liking this. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wale watu tuliagana tutawanunulia nguo. Kuna mtu mmoja amenisaidia. Kuna wengine bado. Kama una uwezo tu tuwanunulie hawa uniform. How do you see a huge team like this one? Beautifully. Imekuwa imevaa vizuri. Smartly dressed, expensively dressed, worshiping God. How do you feel like that? Do you see it great? Yes, be proud of this. I want this. This is what I really want. To build a family, a church that is a family. Not a church that is full of strangers. Because right now we are all full of strangers. We are strangers. You can never say it high. Do you know the name of the person sitting next to you? Why? Do you know what's her name? Rhoda who? You Rhoda who? You don't know. Do you know her name? Rhoda who? Do you know her name? What's her name? A boy who? You don't know. Do you know the name of this lady? Do you know the name of this lady? Do you know the name of this lady? Yes, because we are all strangers in a holy place. That is very wrong for a church. My brothers, my sisters, the concept of the church must change. This is a place where holiness, where love, where people live as sisters and brothers are supposed to be, not strangers. You need to have asked your neighbor, how are you? You need to have already changed numbers. No, unamuuliza how are you? Why do you look? Unakaa kama sura mbaya mbaya hivi kwa nini? What is happening? Now you come out of the church, you didn't know the problem your neighbor was having. And maybe you are the solution. Do you know you might be called to come, you think I came to preach to you, but I am not the one to preach to you. Your neighbor has the solution that you have. Did you know that? That this lady can be positioned here because of this lady, not because of me. Me, I'll be preaching, but the solution is being carried by this woman. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is always good, want to know your next brother, your next sister ambaye mnakaa na yeye. Muulize tujuana na yeye. How many of us have ever to be in bar? Bar, walevi inua mkono juu. Walevi wote inua mkono juu. Walevi inua mkono juu. Nasema mlevi wote inua mkono juu. Inua vizuri hivi. Bado iko kwa damu, haijatoka. Iko, haijatoka. Kama ulivuta bangi kama mimi, miaka kapafu kamoja hivi, inakaa miaka 7. So nilivuta miaka 3. Unataka kuniambia ni miaka gapi ingine inakuja? Sasa niwaambie mimi sina bagi kwa kichwa. Bagi iko hapa miki. Ndio naona kichwa yangu inaruka. Sasa kama ulikunywa pombe, kwanza nyinyi mnakunywa second generation. Sio ulikuwa unakunywa second generation? Viceroy. Sio ulikuwa unakunywa Viceroy? Hennessy inatengenezwa Kariobangi. It's a second generation. Hakuna mahali kwa inatoka, ni Kariobangi hapa. Na ni chang'aa na chemical, industrial chemical.
ati Black Label na ni White Label na Black Label na Jack Daniel zimetengenezwa Kariobangi kule Light Industry. Hello? Na unakuja hapa kutuligia ati mimi nakunywaga pombe kali. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu tulikuwa kwa basi, tulikuwa tunapendana. Kanyama kakikuja suri unaita, wewe kuja karibu ya hapa tukule kanyama. Lakini kanisa kama hii utatoka pale jaa na kuna mtu ako na 10,000 kwa mfuko. What kind of a hypocrisy is this? Where are we going? Which heaven are you going? Uko na 10,000 kwa mfuko na your neighbor hana tikiti, hana chakula, ako na jaa. Your neighbor anakuambia hata niko hapa nyumba ilifukwa jana nimelala kwa mtaro. Na huko na shilingi 100,000 umeweka kwa akaunti. Hatunaenda biguni. Biguni gani? Kwao mukashamanie nao. Nduri tha uyana nyoka. No urumire mundu. Mukristo. What kind of Christians are we? Hiyo ndio na sasa banki imeruka. Imepanda juu. Nikikumbuka hivyo ninaona kuna mtu anateseka na kuna mtu ako na uwezo wa kusaidia. Alafu kuna wakora wengine wakiona wakijua uko na pesa wanakuja na matatizo chukujima. Na ni mkora. Anataka kukukoni pesa yako. Ati mwana wako ni mwikata school fees. Mwana wako ni mwikwati. Na ni ukora. Sasa unashindwa, why do we have a church? What is it for? If we are breeding wakora. Wengine wanakuja kama wamenicholea karevu. Sasa uzuri mimi nilikuwa mkora. Sasa kabla ufungue mdomo yako ninajua unataka kuniambia nini. I was a top notch criminal, top notch. I can just look at you and know what you want to tell me the next minute, and I'll tell you sina hiyo 10,000 nataka. Hivyo tu. Na ukute nilikuwa nataka kuomba 10,000, kukoni 10,000. Hakuna kitu mzuri kama kukuwa na pastor mkora. Wacha hiyo maneno ya nilikuwa. Hakuna kitu mzuri kama kuwa na pastor mkora. Mwenye ana understand ukora, mwenye ana understand shida. Mimi nimevuta bangi. Nimekuwa pickpocket. Nimekuwa mwizi wa bangi. Nililalisha mama mmoja na kuweka kwa hii kanisa chini. Alikuwa kama manager. Nilimtolea tu jicho hivyo kalala chini. Sasa angesema nini na pesa sio yake. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unacheka, una imagine sasa wenye naweza kuchechi mara moja. No, there is nothing that now you can come and tell me that I have not done. Bwana Yesu asifiwe sana. I have it that I can be able to help you to come out of where you are. What I will not entertain in my life, in your life, because I will want you to change, is the hypocritical life. Don't be a hypocrite. Be genuine. Be yourself. Yes, live a simple life. Don't complicate anything. Don't complicate. 1978 Kenyatta alikuwa amechungwa na GSU. Some of the GSU were special units from Israel. Now part of them were special units also from Kenya but trained in Israel. And on top kulikuwa na ndege zinazunguka mbili all the time 24/7 kuchunga kitu inaitwa kifo isiingie ndani ya nyumba, isikute mzee. Lakini ilikuja ikaingilia kwa ventilation, walikuwa wamefunga milango. Kale ka ventilation unaanga pale juu, ikaingilia hapo, ikaenda ikachukua mzee na ikaenda. Wale soldiers walikuwa kwa mlango, one of them anaitwa Kenyanjui. He shot himself because he didn't know how to explain it. Mzee alikufaje? Kifo ilipitia wapi? Hallelujah. No, it is umepatiwa bunduki na artillery bombs na kila kitu, chunge kifo isiingie, but iliingia. And now you are complicating life here, and Kenyatta was living that life, but he went, and you here una complicate na hata una kitu. Ile pesa umekwamilia nayo kwa account iwezi kuitoa, ni ya rent. Jua una hope ya rent nyingine, sasa umekwamilia, hata afadhali ulale njaa usifukue. Kenyatta pesa imechorwa yeye na alienda. Live a simple life.
Just live simple. The greatest people on earth is Mama Teresa, Mahatma Gandhi. And those people, they lived the simplicity of the simplicity. Very simple life. They never had bodyguards. They were never driven in big cars. They were just simple, walking simple. But these are people that have touched life, have changed every situation, have made things, mountains have moved because of these old people. Until today, many things are done in reference to Mother Teresa. Every speech spoken by anybody on earth, they speak of Mahatma Gandhi once said, the old Muse used to live in a 2-bedroom house. And he was the president of India. Wewe tu kwa sababu umeongezewa kamshahara ka Safaricom. Hata hewa umemalizia watu. Na unapata 70,000. Na tu advance kidogo kidogo umefikisha 100,000. Mpaka hewa umevuta yote. Umeiweka kwako. Unajua iti nini? Wacha unikubalishange tu natumianga lugha baya kidogo because it is good. It will help you to live like a human being. Ukienda State House, I know hamjaenda, lakini nitawapeleka siku moja. Ukienda State House, utapata choo. White House in America, utapata choo. Ukienda Mukuru kwa Ruben, utapata choo. Ya Mukuru ni ya nini? Ya Mukuru ni ya kufanywa nini? Ya kupupu. Na ya State House? How do the person who was State House anapupu aje? Na wa Mukuru. Sasa unatulingia nini? You are carrying the same product. It doesn't matter which plate ulikula sahani gani ama ulikula imepikwa na chef mgani, the product is one and the same. Going the same. Ya State House inaenda Ruai. Ya Mukuru inaenda Ruai. Abia mwenzako acha maligo. Kaa simple. Just mwambie kaa simple. Mwambie hiyo tu ndio imetufanya sisi zote tuko equal. Tuko, we are all equal. We are all equal. Love your neighbor, mpende tu. Hivyo unamuona, mpende tu. He's a human being like you. Ukienda uangalie kwa kioo, uende leo, kila mtu uende ujiangalie kwa. Uangalie ule mtu utaona pale ndani kwa hiyo kioo ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Yule mtu utaona pale ni Mungu. Maana alisema na tuumbe mtu kama nani? And in the likeness of God, man and woman were created. So whatever you see on the mirror, it is God, not you. Sasa kama sura yako inakaa ya nyangumi, that is how God looks. Kama sura yako imekaa ni kama ya tilapia, that is how God looks. Be proud of yourself. Wacha kuweza kwenda kuifanya vitu zingine huko. No! God looks like the way you are looking. Hakuna kitu tofauti. That is how God looks. That is how God is. And if you look at your neighbor, you see, this woman I'm seeing here, I'm seeing God. Hivi ndivyo Mungu amekaa. Naona hiyo sura ya black. Lakini kitu kibaya tu Mungu hajapaka hii. Hii ajanyoa hii ako nazo. Your makeup, your choice. My dress, my choice. My dress, my choice. Na wewe mami, shosho. My dress. My dress. My choice. Good. I like that. Nani mwenye hii passport? Katama. Katama Ian Moses. Amepata visa. I can see this Canadian visa. Wow. Na wengine hapa wanasema wamenunua visa.
Na tuliomba tu hapa na kamjamani kamlea vibaya. Kako wapi? Kako hapa. Kako. Nikamlea. Lakini tulikamwambia tu amepata visa, kanaenda Canada. Leta sadaka. Jitaku. Udahema. Sasa tutali na hema. Tumaliziane hapa. Zangapi? Leta saa hii kiu. Nenda pale kwa pagi ulete. Na hivyo timu ndivyo nilimwambia, nikamwambia nipatie sadaka nimpatie mtoto wako visa. Sasa unaona namuitisha sadaka. Unajua hii imefukuliwa na sadaka. So lazima tuendeleze na sadaka. Sivyo nilikwambia? Dakolia. Waje. Nilikuambia lete kitu nipatie mtoto wako visa. Haleluya. Akanipatia 200. Si pesa mingi alinipatia 200. Alitoa 200. Na amepata nini? Amepata visa. Hebu lete. Isi nesi yako. Sigo kio ni hani. Wewe kio ya. Ni dirare keri as a prophet. Ujui siri ninaambia kama mninunulia kikombe cha chai. Ni kikombe cha chai alininunulia, si maombi. Hakukuja hapa maombi. Nilimwambia ni nini unataka? Kaniambia ni visa ya mtoto yangu. Nikamtuma mahali akaitisha 1 milioni. Mimi akanipatia 100 ngapi? Sasa amenipatia 100 ngapi? Sasa mtoto wako ulevi itamtoka kwa kichwa, atapata inaitwa divine connector. Na your son, you will be employed by a top-notch company in a place called Vancouver. Yes. That is that simple. Wacha kungangana na maombi mingi. Just know how to connect to the prophet. Your prophet is carrying your prosperity. Wacha niwaambie tu siri. Hata kama mtikiambiwa maneno mingi na huko, nendeni tu mwambiwe. Why is Muslim so successful? Because they obey their prophet so much that unaweza kutukana Allah lakini kutukana Muhammad hii tauni mzima inachomeka. Because the Bible says obey and respect your God and you will be established. The establishment, kupata msingi wa maisha ni Mungu. Obey and respect your prophets and you will be prospered. Establishing, God will create an establishment, a foundation for you. But the prosperity of your life is attached to your prophet. Mimi niko na kifunguo ya maisha yako kukufunga. Hapa unaona hivyo mko hivi mnachezaga. Ninaweza kukufunga. Ujaribu kufanya biashara haifanikishi. Kutana na mtu mbaya, awe ni mganga, awe ni mchawi, awe ni pastor, awe ni bishop, it doesn't matter. Your prophet ndio ako na kifunguo ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. When Moses, wakati watu walikubaliana na Musa na wakaanza safari, walikuwa wamekataa, lakini Musa akatenda miujiza, akawafungulia na wakaanza safari. Mahali popote walienda wakakutana na shida, Moses aliulizwa, ni nini umeshika kwa mkono? Kuna kitu nimeshika kwa mkono huu. There is something I'm holding that will determine your next step. When they were at the point of death, the chariots of the Egyptians were behind them, and in front of them there was river Nile, and katikati yao there was death. Nothing was to happen because the chariots are coming, the river is ahead of them.
Moses aliulizwa na Mungu, what are you holding? Because he was carrying the entire Israelites. What are you holding? Jehoshaphat akawaambia wana wa Israeli wakati alipata report ya kwamba 3 nations, the Moabites, the Southerners and the Amalekites are coming to kill you. And these nations were more superior, more organized and well weaponized. Jehoshaphat alistuka when he heard the impending attack. But what did he do? After panicking, he went to the temple. Alienda kwa madhabahu. He went to the altar and inquired of God, what shall we do? And God instructed him what to do. After they prayed, and he told every people that we must go now fasting. He commanded a nationwide fast because he was what? A prophet. He prepared everybody ready to receive the mighty hand of God. After the 3rd day of fasting, a man by the name Jahaziel came. He was also a man of God. And he took these people to the altar of God. They gave a sacrifice. After they gave a sacrifice, God appeared to them. And he told them, do not panic. Do not even prepare for an army. Do not prepare for people to go and fight. Just prepare a praise and worship team. And he was told, sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. Because of what? Of the prophet. A prophet will make you succeed. A prophet will make you fail. So before you come and sit under Apostle Waruinge, the former Mugeke leader, before you kuja ukae chini yake, ask God, is he my prophet? Because every person here has a prophet. If you have not been called to come and sit under me, it means I don't have your cake. What you'll do, all your sacrifices utatoa zinapotelea hapa. They will not work. Na ndio unaona vinyangalika vya watu mnasema, nilienda kwa Harrison Ng'ang'a nikapatiana shaba, nikaenda kwa James Maina nikapatiana kuku, nikaenda kwa Kanyare nikapatiana 310, nikaenda kwa Ezekiel nikapatiana gari, and nothing has happened because you never went to your prophet. Haujakutana na prophet wako. So you will walk from one position to another position, from one man of God to another man of God, and nothing will happen to you because you are not in contact with the man carrying your blessings. So before you come to sit here, before you come to sit here, ask God, am I in the right place? Is Waruinge my prophet? Because I've been not called, sijaitwa kila mtu, nimeitwa a particular generation, a particular people. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeitiwa a particular people. Hata akikuja tu anipigie simu wherever you are, we connect peke yake, utaona milango inafunguka peke yake. Lakini kuna mtu hata atanipatia milioni 1 na milango inaendelea kufungana. Unakuta jana ilikuwa mlango ya bao, kesho utakuta ni mlango ya chuma. Why? Because you are contacting the wrong person. And before you get to know this person, you need to seek God for the guidance to guide you. When Abraham was told by God, Genesis 22 verse 1, and after these things God tested Abraham. And he told Abraham, give me your son, the son that you love. Then he was told where to go, to the mountain, Mount Moriah. But in Mount Moriah he was told, there is a particular mountain in Mount Moriah that you will go. That is where I am. So your God is not in every mountain. He is in a particular mountain. Not all mountains. Sio milima yote ni milima. Bwana Yesu asifiwe sana. Not every mountain is a mountain.
It is a mountain for me and this girl, but not a mountain for me and this girl. Tunaenda huyu mlima na tuende tutaomba na Mungu atatupatia kibali. Lakini the following day tuende na huyu atoke huko na majozi. Because we never went to the mountain yake where he is supposed to meet his God. Lakini wakati tulienda na huyu, we heard the voice of God having given us an instruction. This is where I'm going to meet you. So God is already there, awaiting for you. Wakati alifika Mount Moriah, alikaa. He sat somewhere for 3 days and waited for the next command. After 3 days, his eyes opened and he was told, niile mulima pale. Alipoenda, ndio alikutana na Mungu. When he was about to kill his child, kube already God has figured there. Na kodoo ilikuwa ishafika. Akamwambia geuka tu nyuma yako. Kodoo iko hapo. So in the mountain where God wants you to go, your sacrifice is there. Because the son asked him, I can see the firewood, I can see the knife, I can see kiberiti. Where is the sacrifice? And he told what? God shall provide for himself. So the sacrifice you are supposed to give, it is in that mountain. It is waiting for you there. Inakukoja huko. Hiyo dhabihu ambayo unafaa utoe iko kwa hiyo mlima. Uende hapo utakutana na dhabihu. Maana dhabihu si wewe unatoa. God shall provide for himself. Did you get me? Si mpako yako na mke wako ati tuko utaishi. Tuko utagiri komi. Tucoke tutumire munafi ule watohoa ile twakaga nyumba tumutumira ngiri 5. Alafu munafi apostle kakande tumutumira ngiri 3. Alafu apostle Waruinge tumutumira ngiri 1 aragia maundu mega muno ni magenagia. That is useless. You have wasted your money. A sacrifice is never subdivided. A sacrifice is an order from heaven. It is not your plan. You don't discuss a sacrifice. You don't discuss. If you discuss it, it becomes an offering. Inatoka kwa sacrifice. A sacrifice is an intimate connector with God. You give a sacrifice, God will appear. It brings the presence of God, the sacrifice, because it was an order obeyed. A sacrifice is an order obeyed, not an order discussed. An order obeyed, an instruction obeyed. Abraham was told, give me your son. Solomon was told by God, peleka ng'ombe 1,000 kwenye mlima Gibeoni uchinje. There was no 909. Peleka ng'ombe na ukiongeza kambuzi inaondoka kwa sacrifice. You add anything, not a penny, it is no longer sacrifice. That is your will. Sacrifice is not the will of man, it is the will of God, because it is a test. Akamwambia Gideon, nenda kwa zizi ya baba yako, chukua ng'ombe 2 wa miaka 7. You see the instruction? Ng'ombe 2 wa miaka 7. Uende kwenye madhabahu ya baba yako, ubomoe madhabahu, umchinje ng'ombe 1. Kisha ukibomoa, uchinje ng'ombe wa 2, unijengee madhabahu kwa mpango ambao nitakupatia. Hello? So the sacrifice, it is an order, an instruction. And all these men, after Abraham did what God told him, God appeared to him. Solomon alipoteremka baada ya kutoa sacrifice, akaenda akarara karibu na kamawe hivi, God appeared to him. When Gideon did that sacrifice, God appeared to him. When Isaac did a sacrifice, God appeared to him. When Moses did a sacrifice, God appeared to him. Every time you give a sacrifice, you bring the presence of God. And the presence of God does not come alone. The presence of God comes with a promise.
God will never appear to you and fail to give you a promise. He swore to Abraham, akamwambia, your generation will never be attacked. You are going to increase like the sand of the sea. You are going to increase like the stars of heaven. God must, when he appeared to Solomon, akamwambia, Solomon, tell me what you want, and I will give it to you. When he was at Gerar, he appeared to Isaac, and he told Isaac, I'm going to prosper you. Any sacrifice, lazima ilete promise. You must have an encounter with God. And when you have an encounter with God, there is a promise. Sacrifice will never come out of nothing. Sacrifice will never come out of nothing. Ati nilipeleka shamba kwa Harrison na niliporo kwa Harrison. Wewe ni mukora. You are a criminal. You are just a dead person, not understanding. Spiritually, you are completely dead. You don't take your shamba. You don't take your money. You don't take your clothes. You don't take anything to a prophet of God if there is no instruction. You don't go bribing God. It is God who will tell you, bring this to my altar. He will tell you which mountain. Hello. He will tell you where to take it, to who. And he will tell you the time. Siku ya kupeleka, unapelekea nani na unapeleka mulima mgani. Sio kila mulima ni mulima. Mulima unafanyika kuwa mulima if the instruction is there. That is when mulima itakuwa mulima. Lakini kama si instruction, ati ninaenda Heaven's Gate and there is no instruction for you going to Heaven's Gate, umeenda kukomboa rojini Heaven's Gate. Hiyo ni rojini. Enda ulale, ukunywe maji, utoke huko. Hiyo inaitwa hunger strike. It must be a command. Toka uende Katoloni, and it's God who guides you where to go, not you. Ate Katoloni kwewe na gogoni, na God wants you to go there. Nenda ukuliwe na kuguni, ndio ununue dawa ya kupiga hiyo kuguni ikufe. Bwana asifiwe sana. Ati Heaven's Gate kumejengwa, kuko na nyumba mzuri, kuko na vitanda vizuri, kuko na maji mazuri, kuko kanisa nzuri. Wacha ujinga. Umetumwa. Ni utometo ku. Kana uradi kutodo kwena gitanda kiega. Wathi kutodo kwena gitanda kiega. Wathi kutodo kwena ni guthaka. The beauty in the kingdom of heaven does not reciprocate the beauty of the earthly. The beauty of the kingdom of heaven, it is where Abraham saw the sheep in the thicket. That is where your blessings are. Kwenye kichaka, it must be a revelation. It must be revealed to you. Area. Aliambiwa turn hivi. Na wakienda hapo walipitia kwenye hiyo kichaka, but they never saw it. It was not in a flat land. It was not in a football pitch. It was not in Heaven's Gate. It was not in Katoroni. It was not in Waruinge. It was in the bush. And the bush haikujengwa saa hiyo. The bush was there before they got there. But because the eyes were closed not to see it, God will close your eyes. You will not be able to see where the sacrifice is until you reach there. The time you reach there, He will open your eyes. You will see what you give. A sacrifice can only be given by God so that you can produce it back to Him. It is by God, back to God, for God purposes. A sacrifice is given to the high priest. Not every man of God is a high priest. Not every man of God. Not every bishop. Not every archbishop. Not every prophet that is a high priest. A high priest is chosen from among men. Hebrews 5, somebody to open for me. A high priest is chosen from among men to do things pertaining man to God.
A high priest is a special creature for a special mission. A high priest is a special creature for a special mission. All high priests are not ordinary people. They are specially created for a special mission. They are specialized for a particular, and they are never understood. For every high priest taken from among men, from among men is ordained for men in things pertaining to God, that they may offer both gifts and sacrifices for sins. Who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way, for that he himself also is compassed with infirmity. Let me explain a bit there. That a high priest gives both sacrifices and gifts for sins. Who? The high priest. That me, if I am a high priest, I can do a sacrifice for you all and you'll be free. But a pastor who is not a high priest will call you to change pesa ya kuvuja madhabahu, because he is not ordained in the office of the high priest. A high priest, I will go to my account, I will be sent to Nakuru. And Nakuru, there is a lot of prostitution, there is a lot of homosexuals, there is a lot of lesbians and many things. And I will be told by God, Amuka wede Nakuru. I will give sacrifice and gifts for my sin and for the people around their sins. And I will walk back to Nairobi without even informing anybody. And there will be no pain on me. There will be no pain, because I have fulfilled the will. But a man of God, an ordinary man of God, will not go to the account atoe milioni moja kwa sababu ya watu wa Nakuru. That is the difference. Hello? An ordinary man of God will ask the church to contribute because we are going somewhere. But a high priest will do it because it is an instruction. Go and sell your cow, then give that sacrifice to the people of Kisumu. He is not himself. Whatever he has does not belong to him. It belongs to God. That is why God shall provide for himself. He is a custodian of God's sacrifices that is intended to be given to some places. I will be commanded here, go to South Africa, Pretoria. There is a man of God in Pretoria. Go take this 2 million to him as a sacrifice for Pretoria. I will be directed where he is, and I will meet him. I will give him the money, and once I give the money, I will just walk, come back home. I will not ask anybody to give me a coin. I will not ask for offering. I will not ask for. That is who we call a high priest. A high priest will never tell you what to give. We never even want you to that's a conman. Madhabahu, nobody knows. It's only God who knows. The madhabahu that is controlling you. If I tell you, give me 100,000, I break the altars in your family. How did I know? How did I know? I will not cheat you that I had a revelation. No. It is only God that knows how deep it is. For me, I'm a high priest. I will make sure I will have to come to your place to make a determination what kind of things I'm going to use. I will not tell you nunua mafuta. I will not tell you nunua kitu fulani. No. Until I come to your place, that is the time I will be able to know what am I going to use. Elisha, when Elijah disappeared, 50 men volunteered to go and look for Elijah. Elisha only saw Elijah going. So the 50 men came. They told Elisha
that now how can we sit and the man of God is not being found? We need to go and look for him. Elisha stopped them because Elisha knew where the man is. But they continue to pursue, to say, then he agreed with them. He told them, go look for him. They went. Where were they directed? They went and they found there was a well somewhere that had water. The land is beautiful, but it was producing water that was carrying death. Instead of now looking for Elijah, they found something new. Why? Because it was a hidden secret for God to divert these people from. When Elisha came, and he found indeed the water. The land is beautiful, the land is good, but it was carrying water that it was carrying death. What did he do? What did he do? He used what? Yes, he used salt. But you never explained to me from where. Yeah? Where? Which house? His house? He went there and he told them, give me a new, and he asked them. Nobody went to the supermarket. They went into their house and he picked the bowl and the salt. Then he picked the salt, akairusha kwenye kizima kile. The solution was with them, but they needed a prophetic connection from a divinely connected high priest to change the whole thing. Why was it a must for Elisha to come and heal the water? Why? Because he was a prophet. Why? Why? He had the solution for the water. Then? It was a solution for them. Get the question. Why was it must Elisha come? Because he was a prophet. Needed that connection. Anybody with an answer? You have all failed. Not because he was a prophet, but because when the days of Joshua, when the wall of Jericho was broken, Joshua said that no one should again build a wall. And it was in that land. And if they dare, everything will go wrong. So it was a word that was spoken by a highly leveled man of God, Joshua. So for it to be broken, it required a highly level man of God to come and bring it down. Hello? It required a highly level man of God. So what is holding you cannot be brought down if it was put into you by a man of God that has traveled East Africa, that has traveled Africa. That's an international altar. That man, if I have traveled to Uganda, Tanzania, to Malawi, whatever, I have an international anointing. So whatever I said against you, no man from your village will be able to terminate it until you get a quality of what said about you. You must get a higher priest who is of more superior than whoever said it. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we getting somewhere? Not every high priest will be able to destroy that which is eating you. Look at his level. You may find in your village in Kagema, there is a pastor there who is a vibrant pastor, who is known by every social. But he is not beyond Kagema. If he comes to Nairobi, he can do nothing. Yes, he got anointing. He can even kwabia kiwete amuka na when akiwa kwenye territory ya Kagema. Lakini akitoka aende kashagarage hapo mbele ya Kagema, nothing will happen. Anointing is territorial.
Every territory, it got its kings and the priests. And the more you get to bigger territory, the more the anointing. The more you come to Nairobi, you interact with the people from America, you interact from people from Germany. You have been qualified to become international. So if me, who is international, I cast you, then you go to that village Girigiri and they find that pastor who is very vibrant. He will never be able to cancel anything. Atakuombea but leave you intact because the authority is above him. The authority that he spoke is above him. So you need a similar or highly above the authority that spoke. So that is why many of you are from one church to another church, not understanding that it is about the authority. It is not about that man you are going. Does that man have an authority to cancel which is tormenting you? Do you get me? Not every mountain is a mountain. Not every priest is a high priest. Ranks are different. You cannot tell a chief to arrest a DO. He will be locked in. And then from there he'll be picked and taken to a psychiatrist. Aende agaliwe kichwa kama ni mzuri. The hierarchy of the anointing respects each other. So, see who came to your place. See who said what. Then you will be able to understand what to do from there. Hello. Kama uliwaambiwa na ile kanisa ya Wakorino, ile ilifika walikuwa zamani walikuwa nafika 12 wanapasuka. Tena wanarudi chini. Hello. Kama huyo Mkorino ndiye alikufuga, unahitaji tu Mkorino wako na watu 13 wakufugue. Hello. Bwana asifiwe sana. So look at, kama ulienda kwa muganga, look at the level ya muganga. Ali-interact na watu wagani. Ni watu wagani walikuwa nakuja kwa huyo muganga. Kama kuna mtu wa kutoka Tanzania alikuja, that is muganga ame-qualify international level. Anointing yake ni international. So hawezi kwenda kwa pastor mwenye hajawahi toka Thika, hapo Thika, hajawahi toka akuodolee hiyo madhabahu. Haiwezi kutoka. It doesn't matter anakuanga na anointing namna gani, as long as jurisdiction yake ni Thika. Na yule muganga ulienda kwake ni muganga alitembelewa na mtu kutoka Germany, Mkikuyu tu wa Kenya lakini ametoka Germany, hawezani na huyo mtu, amequalify, ako juu ya huyo mtu, huyo pastor yako. So before you sit down kwa pastor akulishe, taka kujua which level amefika, na kama hiyo level amefika ni Thika na ukae chini yake, that is the level spiritually utaishia hapo. Hello. Utaishia kwenye level hiyo tu. You will not go beyond Thika. Na ukijaribu kwenda Thika, kutoka Thika, mapepo ya upande huo mwingine yatakugojea kwa barabara, yatakuuliza unaenda wapi. Then kwenye authority ya pastor yako, because when you are going from here under me, if indeed you are my spiritual daughter or son, you got the authority I have. Bwana asifiwe sana. Mahali nimeenda nimefukuza mapepo, you are capable of doing so, because you are my daughters, you are my sons, if indeed you are. Hello. That is why by the name of Jesus we cast out demons. By the name of Jesus we speak healing. By the name of Jesus we speak prosperity. Why? Because we have a connection. When you are sitting under me, I have released my anointing to you. If you find that the anointing I have is not flowing to you, you are not my daughter, you are not my son. We have no connection. Once you sit under a prophet, you behave like him. The demon that is able to remove, you will be able to remove. The power that is in him,
is easily transferable to you because you are carrying my authority. When you are traveling, it is always good. Call your apostle, call the man you are seated under. Mwambie nina travel, I'm going to Uganda. Simple that. Don't even add anything. So that he can give you a cover. He can release a cover. Wherever you are going, you'll be covered by the fatherhood authority. Lakini na kiherehere yako unaenda, ukifika huko ndio unapigia pasi. Apostle, yake nyile huko Tanzania ye. Try your best as you there. Apostle, yake nyile huko Mobadai. Inamenya neko mundu araingiriria dirisha. Dire na thimo. Dire na kebeti. Because you have no covering. That is why we need a spiritual father to father you. That is why you need a prophet to cover you from any. But again, if your spiritual father ametoka Gasharage and he is not beyond Gasharage, then you tell him, I am going to Mombasa. You need your God alone. You need your God alone. Because Gasharage, pepo za Gasharage ni panya na cockroach na mende. Demoni za Mombasa ni manyoka na majini. Utafiinywa tu ukisema in the blood of Jesus. Utanyongwa tu ukisema in the blood of Jesus. Because you don't have a covering. Every time I do anything, I always invoke. That's why I keep mentioning the name of Harrison Nganga. Because he is my spiritual covering. By his grace, I'm able to stand. By his grace, the battles he has fought, I will not fight. Kama kanisa yake ilifungwa kwa sababu ya rent, yangu haitafungwa, amelipa hiyo deni. Kama kanisa yake ilipasuka, mimi si yangu haitapasuka, alilipa hiyo deni. Kama kutakuwa kwake kulikuwa na majeuri na watu wa kudugana visu, utakuta watajaribu hapa, lakini they will melt by the grace of ya kutoka CFF. Are you getting me? Are you understanding the concept of how to relate with God? Hii mambo ya kuambiwa pokea. What are you pokearing? From what and from who? Kupokea, it must come from your prophet. Umekuja leo kanisa hii na shilingi yako 10,000. You want to bribe the authority here. It will not listen to you. We will eat your money. Na ukienda huko utaenda kutoshabia. Shabia tu. Kuna kitu utatufanya. Hebu imagine sasa mtu kama Dora Waruinge. Jabasi sugu. Mtu mwenye amekuwa na watoto chuguzima. Mtu amekuwa prostitute. Mtu amekuwa mwizi. Mtu amekuwa kila kitu. Ni nini unaweza kumshabia nayo? Niki ugiuga kiorugi yako italideka. Yeah? Nini unaweza kwenda kumshabia? That man is a humanizer. I have been. And I say it. I was. That huyo mwanaume yako na watoto wengi. Yes. Hata I intend to have more. Kwani asita tafuta kutuma socks. Digo seria ga dogi digo kutuma dogi. Eh? Tajirani ke oge jabia na kyo thini wa thini. No jabia na mugike. Tajirani ke oge jabia na kyo thino. Ndwakene nywete. Atumia ne duithetie. I've been accused of that. There is nothing new. Why am I telling you this? Because I am of a different level. The level of the kind of accusation you can base on me, I'm beyond that. Why? I fought battles that I have conquered
that kind of level. Now I'm on another level. And that's why you need a connection of a higher level than you. For you to prosper, you don't need quacks in your life. You don't need cankerworms in your life. In the names of prophetic cankerworms, crocodiles. You need bigger things that can move mountains. Know where you are attaching yourself to. Who is that? Prophetically, who is that? Spiritually, who is that? What kind of battles has he won? Hello? Do you know people think that ukipigwa risasi moja lazima ukufe? Sasa nikiwaambia nimepigwa risasi 12. Wanafikiria sasa ningekufa mara ngapi? Mara 12. But that is a battle I won. Niliwaletea hata yule askari alinipiga hapa. Si amepigwa hapa yake. Alinishuti karudi hivi. It has never happened. Ukienda, it is illogical. Hata kuexplainia mtu kitu kama hiyo. It is completely illogical. It is something you cannot be able to understand. How? But he is here to tell you, this is what happened to me. Why? Because there is something that is in me that is of different from what it's others. There is something that is in you that is not in me. There is a power that you are carrying that I don't have. Everybody has a portion of what any other person does not have. That is why you are an original person. Did you know you are original? What makes you think you are original? Can you give me an example of why you are original? No. There are so many who are look-alike. Yeah. No. Can you prove to me why you are an original? Can you show me one thing that makes you original? No. Can you show me something, one, that makes you an original person? Nobody can fake you. Your thumb, nobody has it on the earth. That is why you're original. Your eye, kakakitu ka hapa, kale ka black, nobody has it. That is why in airports nowadays, they are going to remove you mambo ya finger. Ukienda Oliver Tambo, nobody will ask you a passport. You just walk, the cameras have already wamekushika na wamekujua who you are and where you're going. Nobody will check you. And that is the technology ambao wameingiza. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is what I want you to learn today, that you need an authority that is able to deal with what you are going through. Kama guka yako alikuanga muganga na alitembelewa na watu wa kutoka Kisumu, alitembelewa na watu wa kutoka Mombasa, by the extension of Mombasa walienda Zanzibar, wakaenda muganga kutoka Pemba. That man is an international man. So whatever that you have to deal with, you have to deal it from international level. But before I finish with you, I want to read to you Ezekiel 36. Because I can see mumeenda chini sana. I want to lift your souls. I want to lift your spirit now. Mumeshtuka sana. And the way mumeenda makanisa. Na nigwa muthire makanitha. Nigwa muhoyeirwo. So, euria tu. Dioye. High priest neigana guko Kenya. Euria no chokerio ni Ngai. Dioye. Yeah. No. You'll be connected to him by God. Yes. And how do you know that this man is a high priest? Mutiumenyekaga na matunda maguo. If a man of God is mean and stingy despite of he being rich, he's not a high priest. High priests, they give freely.
They will come and find watu hapa wote wako njaa. They need something. He will go to the account. He will withdraw money, make you eat. That is when you know this a man of God is a high priest. But the one that will stand here, aone watu wako njaa, aseme sasa kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wadugu, Bwana Yesu asifiwe. Ninasikia ninahimika sana katika moyo wangu nikiangalia nyuso za wale watu wenye zimekuwa, nimesikia kilio. Ni watu wangapi hapa watakubali tusimame na hii familia? Inua mkono wako juu. Ninasikia tusimame, wale watu watasimama. That is not a high priest. The one that will want you to be involved, not him, but nyinyi mutoe. He is not a high priest. That is how you know them. A high priest will come into the problem, solve the problem, and move forward. And he will never come back to tell you, this is what was supposed to be given by you. That's a clue for you. Also, the high priest, they normally teach about foundations, altars, spiritual ties, and those generational curses. They are deeper into them. That is why they have been called. They're the one who are able to uproot them. Not every prophet is a prophet on that line. Doctors are many. Gynecologist is a doctor. Is he not a doctor? Dentist. Dentist. The one for eyes. You know, eyes when they talk about it? Yeah? Gynecologist. Ecologist, yeah? Or optician. Or oculologist. But all of them, they bear the title doctor. Now, you want to visit a gynecologist. Utapelekea wa meno. So imagine nini? Problem yako is imagining beyond. You bad people. You imagine beyond where you are. Mimi nimesema tu. All of them are doctors. Now it depends where are you going, to who, and at what time. Chapter number 6 of Ezekiel. And you, son of man, prophesy. Sema prophesy. That is what you like most. To the mountains of Israel, and they say, O mountain of Israel, hear the word of the Lord. Thus say the Lord God. Because the enemy said of you, and the ancient heights has become our possession. Therefore prophesy and say, thus says the Lord God. Precisely because they made you desolate and they crushed you from all sides, so that you became the possession of the rest of the nation, and they became the talk of the evil of gossip to the people. Therefore, O mountain of Israel, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to the mountain and the hills and the ravines and the valleys, the desolate waters and deserted cities, which have become prey and derision to the rest of the nations of all the world. Therefore, thus says the Lord God, surely I have spoken in my hot jealousy against the rest of the nations and against all Edom, who gave my land to themselves as a possession, with wholehearted joy, utter contempt, that they might make it pasture land a prey. Therefore prophesy concerning the land of Israel, and say, mountains and hills, to the ravines of the valleys, thus says the Lord God, behold, I have spoken in my jealous wrath, because you have suffered
the reproach of the nation. Therefore, thus says the Lord, I swear that the nation that are around you shall themselves suffer the reproach. I just want to prophesy this to you. Whatever that has happened in you, all this past life, the challenges, the diseases, the rejections, the repressors that has all over you, from today, that which was subjected to you by the enemy of your life, it will be no more. All the enemies of your life have been defeated. All those had engineered your downfall are now going to go down themselves. All those that planned that you are put to shame, they are going to be put to shame today. All that they said you are not going to succeed, it is them that are going to fail today. All that they said that you have died spiritually, it is them that are going to die physically and spiritually. That anything they stole from you, they shall return it today. Anything they said will not happen to you in terms of your children, the children now are back to normalcy. They stole the brain and the wisdom from your children. You know, they'll come and tap. They will send their daughters. Kama mtoto wako ni mwerefu sana, they will send their daughters and sons, go and just umuguze tu kwa kichwa ama uchukue kitabu. Then your son and daughter who used to be number one, they will exchange with the daughter who used to be number last. Now you find this one becoming number one and this one becoming number last. Because they just came and they picked your book, your jacket, all touched the head. And from there, the brains were exchanged. And from today, whatever that was done to your children, in the mighty name of Jesus Christ, whatever that was stolen from the children, may it be the brain, may it be the heart, may it be the blood, may it be the healthy. From today, I return it to them in Jesus' mighty name. Whatever gift that God had given you, and it was stolen by people who does not like you, I return it to you in Jesus' name. Whatever power that was given to you and was stolen by your uncle, was stolen by your auntie, was stolen by your family member, was stolen by the neighbors, may it become to you back in the mighty name of Jesus Christ. The enemies you are seeing today, you will never see them again. That from today, you will be blessed as you go. And you will be blessed as you come back. God is going to bless the work of your hand. Anything you will touch with your hand will grow. Anything you will touch with your hand will prosper. Anything you will touch with your hand will become the greatest. Any cankerworms, any mosquitoes that comes to take your blood, the nyanges, and anything that is the enemy of your life, from today you will never see it again. They have been backbiting and fighting you because they have an altar that they use to bring you down. Their altar is now crumbling down. In the mighty name of Jesus Christ, wherever it is crumbling down. The family altar that has been holding you is crumbling down. The friend altar that has been holding you is crumbling down. The religious altar that has been holding you is crumbling down. The covenant altars that have been holding you is crumbling down. The enemies you've been seeing, you will never see it again. Those that were against you, they will call you today to apologize. Those that were against this ministry, they will call to come and apologize. Because the environment will be so hot for them. Do you know what? God has lit a bonfire. And this bonfire has consumed every oxygen around there. They are not able to breathe. They will come looking for you to help them. Those that may it be your husband,
he will come back to seek forgiveness. May it be your wife will come to seek forgiveness. May it be your sister, your brother, your mother, your uncle, whatever they are coming back to say sorry. They are coming back to say that we will not touch you again. We have discovered you are a daughter of the Most High. You are a son of the Most High. That your money will never be stolen again by anybody. They took your money to the witch doctors. They took your money to the people that controls now your money through the stars and whatever the paraphernalia they are using. But from today, the money they stole from you will never give them peace. They will have sleepless nights until they come and confess, this is what I did to you. That the people that have been speaking and planning altars against your life, against your family, against your children, against your ministry, in the mighty name of Jesus Christ, they have been brought down. In Jesus' name we pray. Now I want us to worship. Well, Beatrice, where are you? Is she around? Ama walimuroga tena? Najua waliwekea Beatrice dawa hapa ni Friday. Mpaka tukaitisha ambulance. Last week. Walimuletea ati Beatrice, woman of God, you are highly anointed. Wacha nikwambie Beatrice, ujika ndio utapukusa. Harrison Nganga mwenyewe, the father, alienda ICU. Siku ngapi? 2 weeks. Alienda ICU 2 weeks. Alipatiwa ka 1,000. Abia mtu aekelee hapa. Mesikia Beatrice, ulimutige. Kilimu yeke. Okuragwo tuguthika na nitukagwa wakua tugwe ne kuringika ndukire na ihenya tugwe guku tugu twale moshari twabe turiganiro nwe twaje kuhagira mukimo kani agithie na nigwe ari mwega keriro ni githirire tugacoka kurira tugikuruta haria kihiga iguru ni waringe twaikira ngari ni tuthi tugethekaga haria hange tukaririra nikihiga kigambio pumne waigwa riu ni magwona o pupu no moya niro matwaro na hau thutha ukoraga magetheka makiuraria turaria nyamaha urimutige ate nyama ihagiritwo bypass na mudamoro igine tukaingira kanitha na tuthie na mbere na tuthie na mbere kweka atia na koina na nĩ gũkagĩa mũini ũngĩ mwega na tũtigakuririkana jinga utawacha wewe hii watu wacha hawa ni wachawi atome gũkũ mokĩte ũkũ nĩ arogi ndamabundithirie ũhoro wa magongona nĩ macoragira nĩ mekagĩra magongona atĩ mũthĩ okia mũno gudaga hunji kuna mwingine ni ati aruta igongona rĩa kwĩhitha ndikamuonage. Kuna mama mwingine alikuwa na kaaga hapa, alikuwa anapenda kujificha hapa. Alikuwa na macho ine, alikuwa anapenda hapa sana. Na sana alikuwa anaweka mask. Mnamjua? Yule alikuwa na karaka hii kitu ya wazee. Unajua hiyo mama? Alikuwa na karaka hii kitu ya wazee. Anaikaraga na rogeo mpaka inakuwa mtu. Sasa hiyo anawekea mtu, anakuwa anawekea mtu akikuja na kuwekea kwa chakula yako. Wacha ya wailimu, hiyo ni shadow. Ya wailimu ni shadow. Huyu ni kitu, hiyo kitu inakaragwa mpaka inakuwa mtu. Ati anatoa wapi? Hiyo kitu imewastua. Idosito. Wailimu ndo mera kuna shimaga. Wailimu shimaga ko. Zinatolewa kwa mochari. Hiyo yake moja alikuwa ilitolewa Arusha, Arusha. Hii kwingine. Hii Victoria hapo. Mwanza. Ikaigizwa kwa gari ikakataa kukuja. Ikabidi ibebwe na boat ndio ivukishwe. Negua
Enda kwa nini ya Bamase. Enda kwa Bamase. Utamkuta tulimwambia achukuliwe hiyo video kama ameangalia huko. Utafuta hiyo kitu ya Bamase utamkuta hapo. Nitawafuadia hiyo kitu. Iko hapo. Utamsikia. Anakuaga hapa, alikuwa anakuja hapa. Sasa ako kwa hawa wazee wale alikuwa ametumwa na hawa wazee wa kiama si kiama. Hawa wagaga walikuwa wamemtuma akuje. Kama venye hata unajua elimu alikuwa ametumwa. Unajua waliangalia wakaona walimu wako na sura chocolate. Walimu walikuwa nataka kuja kusema kaka. Diede. Ulikuwa kwa kikuja huko Thika. Nilipita tu karibu na yeye nikaona kama mtu kameagua tutum. Kivito uwezi kuniletea mimi, uwezi. Hiyo nimequalify, hiyo nimepita. At least ile vitu wanasemanga walikuwa naweka mimi nimekula. Hiyo ya kulalisha, ya kwenia nini, ya kukaliwa chapati, hizo nimekula. Siwezi kusema sijakula. Nilikuwa na drive gari kutoka wapi? Nairobi saa 8 usiku. Naenda kuona girlfriend Nakuru. Saa 8 na drive kama mwenda wa simu. Nasikia tu kitu inaniita, nasikia kuna mtu ananiita. Nikitoka nikiingia kwa gari nasikia simu kanaingia naona ni girlfriend. Ananiambia kuja haraka sana. Kwa nini ulindanganya? Utakuja. Namwambia darling wacha nikuje. Bibi ananiuliza wadhieko, nyajeko, dadhi kwa nyokoa. Na drive gari kama mwenda wa simu mpaka Nakuru nafika kitu saa 10. Pale karibu na Baruko hapo. Saa 8 saa 9 hivi nafika hapo. Saa 10 hivi. Kufika hapo naingia, ninamtolea pesa yote ninampatia. Of course ananipatia kauji mimi nakula kidogo. Alafu immediately navaa nguo na gurumisha gari nirudi tena Nairobi. Sasa unashangaa. Nimeenda bio for only 2 seconds. Tena na gurumisha gari narudi Nairobi. Is that normal? Nilikula hiyo kitu ama sijakula? Wanaume wako hapa inua mkono juu. Wanaume wenzangu inua mkono vizuri. Tumekula hatujakula? Tulikulishwa. Kama ushai behave hivyo. Just imagine driving all the way because of less than 5 seconds, 5 minutes. Alafu tena nigudumisha gari, nirudi Nairobi. Nakuja nikingangana na maroli, na mangana usikizi mpaka na karibu nitafute pegi niweke macho hivi ndio nione. Nimeacha pesa huko, nimeacha nguvu huko, na gari yangu imechomeka mafuta na tairi zimeisha. Gai, mtigange ukasade kujeni Saturday tusikilize haka kama mchawi ketu. Kujeni tukasupport kabisa mpaka katuambie siri kwa sababu kuna siri zingine. Kana tigo. Mgo kana mwili atumiage uko mukone murogi. Musimwambie kuna mtu mzuri. Mukame kwa hapo so kwenda murogi ule yaria ukaimukeone. Najua watu wanataka kitu ile baya. Watakuja. Uambie kwenda murogi. Na anaenda kuconfess wale watu wameua. Kanisa itajaa hapa. Watu wanataka kujua hiyo kitu baya. Ukiwaambia ati kuna mtu wa Mungu anakuja kuombea watu ni mtu mzuri sana. No. Hatakuja. Waambieni hivyo mtaona watajaa huko na watajua. Na nyinyi wa mama wacheni kuita bwana zenu maumbwa maraya hii. They are under influence. Ukajua hiyo kitu venye kanafanya kazi. Hiyo kanyama. Nekani tu kaiga na ugo. Kani kamwe tu nikaiga nete kuli na chana cha kuchikwe na thina na otole na thina. Kani kau. Kebeti hiyo dagedi milioni komisiume account. Kani kau. Soko wetage murume wako ni tigana ngomeo. Ti goma nekani. What is wrong with you? Ama mmechoka? Wewe kuja shika microphone wewe. Shika microphone. Wewe umechoka? Wewe ulienda kulala huko? Nataka tusimame. Chukua kiti yako upeleke pale. Nataka there is a spirit of God. Kuna roho Mungu anateremusha.
tu mkuje hapa. Toeni viti. Leteni sadaka zenu, fungu zenu na malimbuko yenu, mulete hapa kwenye madhabahu. After umeweka, njoo hapa mbele. Sikilize hapa, kuna uwepo unashuka na utashuka kupitia kwa uimbaji, na huo uwepo hautashuka kwangu, utashuka kwako. God is preparing a generation that he want to use for the next move he has initiated. He's telling me to tell you that get ready for this special anointing ambayo imeshuka. It is already here, waiting for your tapping, waiting for you just to connect with it. Just a connection, and you will change completely. You will not only change, but a special anointing will always walk with you, and you'll be lifted to a level that nobody can be able to reach. After Abraham was tested,
God came with a promise to him, akamwambia that I swear. He swore to him. Nataka ufike kwenye level that God can swear because of you. Hello. That you reach into that situation that God will swear because of you. Will swear because of what connection that he has given to you. If you have not yet given your sacrifice, your offering, just give it now before we get into it. If you are still prepared, want to give it. Today it will never be like whatever you've seen. Prepare your heart now. Open up your lips and now prepare your heart for this wonderful gift God is releasing to you. Remove this thing. Prepare your heart. Funga macho yako, fungua kinywa chako, waza kumzungumza. Prepare your heart. Prepare. Just funga macho yako. Don't look at me. Don't look at me. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. It is coming now. Nina Siri. Is it able? Are we able to do it? Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kuna siri ambayo Yesu anaenda kuachilia, ambayo itakufanya kuwa jasiri. Amani nayo dhiki, just connect. Jiunganishe na huyo Mungu. Jiunganishe. Niburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Usiimbe wewe, wacha waimbe. Just connect na yeye. Yanifanya niwe jasiri. Amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Niburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Niburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Ameniona, 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 ameniona,
Inua tu mikono yako juu. Chukua tu mikono yako juu. In the mighty name of Jesus Christ. God has been faithful. God has been faithful. God has been faithful. And He is already in the house. He is already in the house, and the powerful. Yes. Yes,
Bwana